Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ali wal ashab wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Hadaratul muslimin wal muslimat, ia dendre engkau tutu ngaki poleri suratut takwir peperengeran pengelah ta'ala rituri pancajinna riatanna yamanang asriko mengi na wedding nasadari na pikiri kisininna gau-gau padan na pogau pada mui engkana engkai makdu parilan rualena engkai rilalan na atinna ripa na ada sininna engkai na papole atanna pengalah ta'ala maperingerangi makadai pada ari ngeraki pada api kiri madojeki engka tu akalang wereki engka peringerang engka nawa-nawa engka pikiri tapergunakan ni rekwero soan narikode na pergunakan ni tawe akalanna pikirinna mencaji padaun rono lokoloy balhum adallu yakipa maladap pipusani lokoloy na sa pangalatal suat na sa siyari gana tandra-tandra apikirikan upakajadian pada riolomu pada risesimu wilurun ni mencaji akal rapanang i'tibar apikirikan nekia sebahagian boleh ditori pancaji dek na pikiri kiwide na palolan yakalan na ritujun na rekwero ayan na ron akada pengalah ta'ala idza syamsu kuwirat nareko ripetani ni matan nasoy jadi kenana engka rumatu nang kasiwatung mumpu matan nasoy ni kiade nagaga cahayana
dena nariak kegunang, dena nariak kitang. Ripetang ini. Ina kumutiro pak diseneng ni, paham madecing ni. Angkamatu sewa waktu, angkamui pak diseneng ni, angkamui paham ni. Naikia dena nariak kegunang. Mapetan ni. Dena nan caji sulu lampu mapetala ni linoy kabur ni pakitan na tawe dena na kegunang ni angkay polarisasena pengalatala. Jadi pengalatala makadai nariko pole waktu makwero aga na kidom nariko mapetan ni asoy wa idhan nujumun kadarat nunya nariko tak buru-buru ni wetung ni tak sia-siai tak teri-teri dena gaga mondro-londrongan na tau maceri linoy dena ga ketetapan tak sia-sia maneng alena na degaga pendirian na tawang kay pangisengan na rilinoy tak sia-sia maneng na sebab ia merupakan bintang. Jadi wetu ini engkeneng kasih wetu tak teri-teri dia ni sering makadal lau pegi lari lau pegi bual lau pegi toki pengisengan ni romatu ketoneng kada pakor mancaji to mengi pusat topi na sebab wetu ini na tak sia-sia wetu ini na si salah-salah toki pengisengan ni na degaga pendirian na degaga ketetapan na alena selalu bertolak belakang dia disema kada tolong pega toki do pikuri ngagang kana tau make gunang ini wetu ini dia tona disengalena na sebab pusat itu ni pusat itu pudnai pak disengang wa idzal jibalu suyirat nanya nariko ripalolo ni bulu ya biasa mencaji patokan kidotoni lolotoni laritoni agane pigau nasa nariko makwir wadan na pengalatan mencaji atanang mencaji patokan loloi lari suyirat ripalari bulu ripalese bulu enaja ni idi tamang ni man rasa ni idi tau bicu jenaruna kada pengalatala kada tutuki angkat tunang kamatu na poli betu makoy tawading ni yatani tawading ni yakatani karya-ria tidak ada lagi pendirian jadi di maka cuy dia tu nana riseng nyale lebih pedi pusata na sebab bulu kede lari jadi nalada mapahang malada mai galiset nadana pengalatala capu linoy dina capu tafsirna kurang melebih sini tu melebih kun kai hadir jadi makuradana pengalatala idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat menyanariko al isyaru untamat tampue uttilat sudah disia-siakan dene jampangi
matampu ni untata olokolota safita denane jampang meloni rienala asena galutta denane jampang ni kesena ni kesibukan denane piara bolata denane piara napolei asile yang ladai foji keluarga ta denane jampangi anak ta denane piara tasya mana menisibu mana ngitawe angka mana susah nolo itawe angka mana peri nolo itawe ayaro na perinaraman ni pengalata angka matu waktu na pakokel kadang ni al-isyaru utilat riret tau ringgi ulawat tiani malai dena gak jampani apa yang berharga yang bernilai tidak ada lagi nilainya matampu ni dena gak jampani untana sapinna aganna yamana bolana dena gaga napakosok bawang sibu itawe menghadapi siaga gana kesulitan. Jadi ada anda pengalatala paperingaran wa idzal husirat naniana reko olokolo munri rialai angkamana mi mesun mewe si campur tawe angkamana mi madepungan macange singai dorone gajai angkamana mi ulae angkamana mi masuta tere si campur tawi agana pido narik mapakirona sa pengalatala sadia mogo hadapi gau mapakor wa idzal biharu sujirat nanyana reko al biharu tasih sujirat ripalluai makan repie kita sih menjadi binsing kita sih malu mana tasih menolong pegai ko tahu guru ya kurang lebih narampi pengalata tania ada tolino ada anna pengalata tasengami tu lima pakor tasih engkau tu matu nengkana lelumpa tasih menilau pega tawan kai pahanna nasolani ni toega ya sanitasi rion mala balur rion mala intang ni ke alena na malalumpa na palaina na tahu na susai tahu padahal alena rion maralap paeda rion makutana ni ke alena na makasola manang nancuru lino aku makoni rotawi aga na kedo tahu dingin makuasai ki pedeceng ki alena pasolang alena mandre ki alena perenaja ki al biharu sujirat tasiri palumpani ripalluani denane rule makidunang denane rule malopi makapala rilebona denane rule mala intana balena nasaba maluan ni mapallani nasolani ni siage gana tu dipancajinna pengalatala angkan kamatu napakrona sa pengalatala wa idzan nufusu zuwijat nandiana reko an-nufusu tawe ripasiripu maneng ripasisio maneng semua golongan bersama dengan golongannya ripasiripu maneng golongan natoha padan natoha angkan kamatu napakrona sa pengalatala an-nufusu zuwijat ipasibawa maneng ni dena naman kiri aku tanah makadani kaya wawan na tau majai wawan na tau madecing wawan na tau ceko-ceko wawan na tau de nama ceko-ceko kamaneng ni madepungan maneng
Jadi melomemen ni ripile niga melo riewa sisyo. Niga melo riewa bersama nanti narikopole rekor watui. Meloki si bawa niga. Ripile memen ni mangkokol. Meloki si bawa pak biri jamai, meloki si bawa tau kutu, meloki si bawa tau dena puasa. Meluki si bawa tau lisak ranakai terserah kuridi. Apa angkanan kamatu? Dena ni aku tanang. Tanya alina tau makilo. Tepai TV bawa koe golongan mui koe. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal maudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nunya nareko anak-anak ri lemak tutui riak kutanang ni aga dosana nariwuno jajan anaknya biasanya perok tawe sebab dia nak kena kawin na mana terpaksa na suruh perok kato atau yaruna tungka turia galin na pengalatala atau makwero kudi memang na toba na mati jelas lisat na rana kepacalan na pengalatala mereka tahu jami yaro nasa nga natulot tao padahal nawuno itaw degaga dosa na nanay tao pigoy ni madosa ayaro na rampe pengalatala ni semana pengalatala makademega tao rilalan na dari rawajo angka terkenal paperoanana di nama bela pula di kota Sengkang riakutana matur sesena pengalata wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ripegae dosa aga dosa nariuno yero anana yero ya bian ria lekale ilem tutu nana lemunya wana tau pengalatala narampi manang ni aga na mapigaw matu nariko pole batuma pakwero. Iko pagawa ini aga kedomo. Iko misengin aga kedomo. Iko petugase pikong kita tanggung jawab muriolo na pangalatan. Iko salam ya mana bagaimana? Makogiro surakko. Ya mana narumelo ri pedecini, melori usaha. Biayi dzambin qutilat. Agai dosa nasaba aga dosa nariuno yero nanaero nari lemak tutu wa idza suhufu nusyirat nunya nareko surah amalai matu rifal lebay de tota masiri ko lebay surah malata nangkay kurma kada purin min Manila Purin mandre no harang padahal tau terkenal melebih kilinoe ternama termasyur yang ke surah malana panga pale tau jala dosa sifatna de nerisen mega tau de niseni kama tau miseni terutama alena ni selada alena jadi riteriamma tu surah malaya agar ipogau agar ya tekakan kemana mitaroki agar ita agarin kelinga agar jokai agar jesa agar karawa kesemuanya tertulis wa idza suhufu nusyirat anariko surah malaya riterian wa idza samau kusyitat nariko langi ricara-cara ni ripipi ni risebo-sebo ni langi adana pengalatal wa idzal jahim su'irat narikoranaka ripalluan ni ripatuni ripallumpani wa idzal jannatu uzlipat nariko suruga ripat depeni kamatu nang kanipat depe suruga rendring suruga ipitaini tau meloi ritarui meloi mundur ilalanna yenarna peringarana pengalatala sebagai petunjuk pamase na pedameme ni makoi matu situasi makoi keadaan ni demu tu lima pak tu ketumatu nangka
tak bongkar mana rahasia. Jadi di pegawai ini gawe siap sedia untuk menghadap kepada Allah, untuk mempertanggungjawabkan agar dipogau. Hadirin hadirat yang kami muliakan, yenaro ayat surah purana baca sedih to kasiasi, sedih to kasiasi orane beloi lauri kampungna neka melalui lautan lalu ritasi neka de gaga perongkosanna jadi launi ritasi sapatonangan angkana lo pinaruntu melaunya kereng kasih tapat cueka de gaga duiku mate pun nalopie kurasiri tatunasan melo malo pina de galo pinna tonangam mo gaya iko ga malli yalay sirina na sinampay marilaw ka kasi ang kamakunray na patyoyero tawe makunray panari ayan na rumate so ayan makunray biasa to na poli si Peru patyoy tawe kasi to kasiyasiro tomatoa ayoro ronewe tunru ni nasaba makunray pangarui so ayoro ronewe megasana masola lantara makunray payor makunray jajilada nariko yalay tado risitangi inampai nakada nabita an-nisa'u habailus syayatin yaitu seta makunray tado na sitangi napatyo ini alari lopie makelo ni makunreye magambusui atau mahitar iroronewe irotosogie minum ni minuman keras menari ni makunreye makelong ayana mahitar oronewe ede nameta makadani yaro ponggawalo piero idi si tomata makilong nasa dena mu cocok kasi makilong makuran ni siku sipona nasa dena di kotia ko makilong buk ko notasi ikoto pada gaga di se masewang mato mandre meloto mandre disuruh ko makilo de melo makilong lebih buk ko notasi de buah-buah maka dia makundre aja fakir tomatoai dia gagau dia nasiwala nasade tari makilong kote makilong hubungin notasi makilong ni kasi tania elo biasa yarun na nabaca pura baca matausay ma bismillah nabaca idha syamsu kuwirat latu wa idha suhufu nusyirat tulima coli niro punalupie dena mate sadari apa ninggaran ni sebab bansara nesebah sara nasoi abalai tego malai lo mapakro niga karan nilong nir nasatania karanang poluri pengalatala na sepat teru dari baca sih wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat tapana na pepekan ni hitarna na sebe buat nai pahala halangi nagasa yur makunrei yana makunrei melu patama karanaka abalai makunrei ya kotia ko ikawini ubok kono tasi majala do novita toba iru tau purairu majasi pakna toba irilun nalupina sabari widasyam suku wirat tu melebihkan kai hadir pengalah ta'ala nariku meletirongnya tanna ede togal lawalawaiwi anania biasa sidi miaya dua miaya na sabari na toba tahun amongwari tu melebihkan kai hadir na papaede ye ayana pengalah ta'ala nari sadari sininna gau-gauta nari tobakang
ngajalalo na tumati rilalan na dorakannya di sisi rejana pengalatala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.